Добре, дојдовте во Нов Асном. Од самиот почеток ние овде во Нов Асном се обврзавме да ја говориме вистината и ништо друго освен вистината. А таа е таа како едно шило, како една зачарана магија која нас не води кон нашата следна победа. Имено кај да се свртиме, имаме обседнати сме и бомбардирани сме со една медиумска кампања веќе 25-30 години, кај што ни имаме една безалтернативна ЕУ приказна, каде што ЕУ е идеолизирана до таков степен да се е таму добро, овдека е лошо. ЕУ е таа успешната антикорупцијска приказка во каде што тече мед и млеко. Но, дали е тоа така? Тоа денеска ќе го разговараме со мојот ценет гостин Петер Барбарик. Он е музички новинар, има огромно и богато искуство, роден е во Југославија, израснал таму, а сега живее во Европска Словенија. Така да е еден многу добар барометар за случувањата што се случува во Европска Словенија и во Европска Унија. Но не е само, он не бил само новинар, бил уредник, а исто така тој е првиот промотер на нашиот ценет Ферус Мустафов во Европа и пошироко. Исто така и за Ѓушеви. А во времето на Југославија бил промотор на Motorheads во Југославија. Значи Motorheads кога доаѓале, он ги средувал концертите. Петер, хвала пуно што си издвојил времена да будеш мој гостин. Мене јако драго што си ти овде. Представил сам, мислим да сам добро погодио твоја кратек одзив, твоја богате биографија. Ja mogu da kažem hvala ti za poziv, ja mogu da kažem da sam radio u muziki svašta, osim da sam stao na bini i svirao. Stao sam na bini, ali nisam svirao. Radio sam na bini sve drugo što treba. Možda da kažem da sam bio i moj rad je bio puno godina vezan sa Radio Student, koja je najstarija alternativna stanica u Europi. Prva je bila tad, ja sam ušao u taj radio kao mladi momak krajem 78. i tamo sam bio sve do 2007. Na kraju sam bio odgovorni urednik 7 godina. Znači radio sam i druge stvari osim muzike. Isto tako sad sam se setio, nosili ste Mizar, grupa Mizar. Je, Mizar sam doveo u Ljubljanu, ne znam, 85. 6. prvi njihova svirka, bio sam jak fan s Mizarom. Se znam upoznao se s nekim ljudima iz Skopja koji vama puno znače i tako i oni su me povezali s Mizarom i tako su počeli dobri kontakti sa Makedonijom koji još traju. Да ви се захвалим што сте били промотор таквих великана како што е Ферус Мустафов, Ѓушеви и тако то. Dobro, Ferus je stigao posle Motorheada i da ti kažem jedan joke, kad sam počeo da radim Ferusa sam si kazao, o Boga, opet sam počeo da radim s muzičarom koji se celo vreme žali da se ne čuje dobro, koji treba 2 monitora sa leve i desne strane da ga skoro ubiju i da samo sebe čuje i na kraju je on zadovoljen. I koji je, ne znam, 1,60 m, jer i oni Lemi bili su kao blizanci. Ja, to je dobro. To je nevjerovatno, ali tako je bilo. Da, interesantno. Što vam je navelo, za kratko, za uvod, da radite sa našim grupama i da ih promovišete u Evropi? Pa gledaj, ja već kao prvo, ja mislim, moram da vučem negde u JLA. Ja sam u JLA nisam družio sa Slovencima, koji su mi bili dosadni, s Hrvatima koji su bili uvek negde nisu bili po žili. Družio sam se dosta sa Srbima, a interesantno, brzo sam si našao društvo između Makedonaca. I to je moji najbolji drugovi su bili baš Makedonci. Tako da i to druženje nešto s Bosancima, ali s njima je malo teže bilo i to druženje je ostavilo tragove i kad smo, pošto su znali, bilo i muzičko druženje i pošto smo bili još ostali u kontaktu, onda je došlo do
došao sam prvi put u Skopje, kad je bio Černobil, baš onih dana, sad se ne sjećam, 6. ili 7. bio Černobil i tako se stvari, i dosta sam bio u kontaktu, sad jedan momak je, ne znam, braća Zlatanovi, jedan je u Kanadi, jedan je ovdje radi ikonostas i tako. Super, baš mi je drago. Sad, ti si u jakoj dobroj poziciji, da si ti radio u Jugoslaviji, znaš taj sistem i sad radiš u Evropskoj Sloveniji. Koji su ti utisci upoređenja i kakva je sad situacija u Sloveniji? Zato što kod nas ovdje Slovenija je primjer i arhetip na uspešna država od ex-EU koja je integrovana u evropske institucije u Evropi i da to je naš svetli idol koji mi moramo da sledimo. Ja, što duže smo u Evropskoj uniji, meni je, sad ću ti biti jako provokativan, meni je žao što se Josip Broz, koji je znao da uzima jako dobre kredite, koji je uspio da stvori jedno društvo koje je bilo nekim idealima koji su bili i malo neostvarljivi, ali svejedno funkcioniralo je, što je tako brzo otišao. Koliko svi sad kažu da je diktator ili tako dalje, ali kad uspoređujemo ono vreme, gledaj, da ti kažem, ja sam živio u vreme bijelog dugmeta i sve to, tad sam bio na mladim godinama i tad zaista tad je ova ideja, da ti kažem, bratstva i jedinstva funkcionisala nekih, ne znam, 60-70%. Bila je to neki ideal koji su neki iskorišćavali. Na kraju kad je ekonomska situacija došla, sve je počelo da raspada i došlo i neke mržnje koji, ne znam, između Srba i Hrvata koji mi u Sloveniji. Mi u Slovenci, da ti kažem, ja sam i preko muzičke omladine gdje sam tad radio, pao i savezna tela. I Slovenci, da ti kažem, i slovenska omladinska politika paktirala je, najviše je paktirala do Miloševića s Srbima. Je bio dosta liberalna frakcija. Odjednom je sve to raspalo. U to vreme. Tako da i kad sam ja ovako putovao naokolo, ja sam dosta putovao drugom polovinom 80-ih Sarajevo, stigao sam Skopje, ja sam se svugda jako dobro osjećao jer moj stav je bio do tadašnje Jugoslavije da je bilo to sve se dobro komplementiralo. Slovenci smo imali nešto, dole je bilo drugo i taj miks jednog i drugog mentaliteta je svejedno dobro funkcionirao. A funkcioniralo je koliko se jedni i drugi žali ekonomski. Treba da se zna. Slovenci su se dosta žalili krajem u drugoj polovini 80-ih, kad je došlo do sukoba, da šalju previše para na jug. A sa druge strane, Slovenci su bili industrializirani sever, koji je svoje proizvode, znači Gorenje, Iskra i sve to, sve ove firme su postojale i bile jake, baš zbog preostalog dela Jugoslavije, zbog Srbije, Makedonije, Kosova, gdje su bili to trademarks. I šta se desi kad sve ovo raspadne, ove firme su prestale da nema ih više. Mura, Iskra, Gorenje su kupili Kinezi, Mure nema više, Lek su kupili Švajcarci ili Francuzi. Jedino Krka postoji još nezavisna vidite od velikih firmi zbog toga što ima firme u Rusiji i vadi se preko toga. Pošto je se dobro u rusko tržište ušla preko svojih firmi. Nabroj mi ti 10 firmi koji su puno značile u Sloveniji pre raspada i Metalka i Ljubljanska banka je išla sad se oporavila kroz neka gadna vremena. Znači sve ono što je nekada oporavila, sve ove velike firme ekonomsko tvrdne su posle raspada Jugoslavije, a nisu, da kažem se Europskom unijom, nisu se vratili. Polakim ulaskom u Europsku uniju dešavalo se ovo što se kod vas došlo. Mene je jako uzbudilo kad se Slovenija osvojila, tamo 1991. i u Sloveniju su upale Austrija bank i ne znam šta, koje firme, umjesto Jugobanke je postala Austrija bank, sad je to OTP bank, to je sad mađarsko. Da. I tako, odjednom mislim, mi smo se osvojili od juga i sad odjednom upadaju Austrijanci, Italijani, ne znam ko još u to. I da sad pređem. Ovo bratstvo i jedinstvo svejedno je funkcioniralo negde u mentalitetu tadašnjih i u Sloveniji. Svejedno je bilo neko povezivanje. Europa se u osnovi kače isto na neke principe visoke. Ali ja sam ustanovio posle ovoliko godina, koliko smo u Europskoj uniji,
više iz godinu u godinu sam. Ja mislim da i tako moj stav je da Evropska unija neće postojati više od 5-10 godina, možda samo 5, jer stvari koje se dešavaju, to je gore nego Jugoslavije i sredom 80. godina što se sad dešava. Ali tamo ovi velike ideje, francoske revolucije, ne znam šta, sve to sad samo postalo PR. Običan PR koji, kao što u Jugoslaviji možda bilo 60-70%, ovdje nema ništa od toga. To je samo bubble gums, amerikanizirani PR. Zbog čega? Treba da se zna, tu ne treba da imamo iluzije. Evropska unija u osnovi je ekonomsko udruženje. I tako je počela. Počela je kao udruženje za ugalj i čelik na početku. Da se i Francuzi i Nemci ne sukobljavaju cijelo vreme. Uz toga je izraslo ekonomska gospodarska skupina sa Slovenskom, ekonomsko-privredno udruženje, vjerovatno je to pravi izraz. A iz toga je izrasla Evropska unija koja ima neke ambicije koji su što gori, centralizma, to nije federalistička, ali to je isto što je uništilo Jugoslaviju, pošto se po neki segmentu Jugoslavije krajem 80-ih pokušao da centralizira Jugoslaviju, tad po nalik Aleksandra Karađorđevića i šta, ova srenja oko Miloševića i prije počelo na kulturi i školstvu i sad u Europskoj uniji su tendencije tačno to, a to ne izađe ni iz strane Francuza, ni Njemca, ni izbora, ni ljudi koji ide na izbore, nego se formirala neka administrativna struktura, Europska komisija, koja nije rezultat nikakvih izbora, koja fura neki svoj ego i koja je potpuno otuđena od ljudi koji žive u Europskoj uniji. I oni ufuravaju. A drugo, da se vratim priču nazad, što radi ekonomska unija je prvo i jedino samo isfuravanje ekonomskog interesa. Interes velikog kapitala, velikih država. Znači, da taj kapital može da dobije jeftinu radnu snagu u drugom dijelu Europe, zbog toga je interes udruživanja, redino jeftinu radnu snagu, koja je ovdje isto u Makedoniji, da ima novo tržište, koji su već dobili, ali još sa manje granica, da dobije novo tržište, znači opet neki novi teritorij. I ovo demokratske vrednosti, to neću da ti kažem, ali to se Europskoj uniji, to toliko neprincipijelne ekipe, i to dobro imamo takvu ludu ekipu sad na vrhu, koji ne zna ni da blefira, toliko neprincipijelne ekipe koje bez sveg morala, to je jako dobro funkcionirali na Balkanu ili dalje, ne znam kojoj dole trećem svetu. Mislim, jer oni to što rade, nemaju nikakvih, oni samo rade, u osnovi su samo oni neki transmisija velikih interesa velikog kapitala. Ili je to oružarska industrija, ili je to krajnjim krajevima industrija lijekova. Sad je najnovija afera da je Europski sud odbacio ovoj Lajanovi da ovu komunikaciju između Pfizera i nje, kad je bila ova COVID-a, i to odbaci da se to ide ispod, da treba da se to raščisti i te stvari. I ova ekipa je korumpirana i nesposobna do amena. Koja je sad. I mislili smo da će malo menjati, pošto je već prošla ekipa, isto sa Uršulom, koji mi imamo u Sloveniji čarovnicu Uršulu. Znaš šta je čarovnica? Ne. Čarovnica ti je wizard. Ja. A imamo za pust, to ti je... to su karnevali u Sloveniji tad. I tamo u nekom dijelu Slovenije imaš karneval gdje je Uršula, baš ona sa brda koje dolazi i cijelo vrijeme. I mislim, toliko nam je ljubav, mislim da ti kažem. I bila je već u prošloj ekipi koja bi isto bilo pomalo luda, ali tad su još Amerikanci nekdo balansirali sa svojim ludostima, ali sad kad se ekipa renovirala, sad imaš, mislim, sad nemaš ni ljudi koji vidiš da imaju određene kvalifikacije,
izvršne kvalifikacije da radi svoj posao, kao je vanjska ministrica, ona Katja Kalas, koja ne znam gdje su je uzeli, mislim kao da bi uzeli tamo iz, ne znam koje. Baltičkih zemalja, antiruska. Mislim, kao da bi uzeli s nekog sela, mislim. A drugo je tipičan kadar, dida je bio sa Nemcima, otac je bio sovjetski funkcionar, sad nova generacija treba da bije po Rusima. Mislim, tako stvari da idu. Mislim, sve, ali ovi ljudi su samo blef. Iza toga je ono što hoće veliki kapital ili industrijalne oružanja. Oni su samo njihova transmisija. Europski parlament je, mislim, tamo se, što treba da se zna u Jugoslaviji, kad je Slovenci su rekli nešto svoje, bila je svađa, bunili so, mogli su izaći iz partijskog kongresa i onda Juga raspala posle toga. Tad kad su se izašli, partija je izašla, nisu Janša i ovi koji se kite da su oni osamosvojili Sloveniju, nego partijci kad su vidjeli da se ne može dogovarati sa Miloševićem njegovim, oni su otišli iz tadašnjeg partijskog kongresa u Beogradu, 90. ja mislim, ili 91. i 90. ja mislim. I tako. A sad Slovenija, ljudi koji su na vlasti Sloveniji, jedni, drugi, treći, mogu samo, opet su transmisije. Gore u Briselu, da ti kažem, ranije smo pričali o Beogradskoj čaršiji, ona briselska čaršija je 10 puta ili 20 puta gora. Zašto je gora? Šta je gora? Nemaš varijante da kažeš ne. Ti si za njih lokalne vlade su samo transmisije ono što oni gore odlučuju na kraju. Znači oni ovo odlučuju, vaši kažu da, tako je, nemaju nikakav sad glas. Sad vidiš koji sukob ima Orban sa njima, koji pokušaju da ih negira, ali svima onima koji pokušaju se nešto da oponiraju, im stvore revolte. Revolte možemo i mi vas smijeniti. I to se u kraju krajeva desilo na neki način u Rumuniji, gdje je došao čovjek koji je bio šok za njih. Pre neko vreme. Znači, Đorđesku su banirali da bude na ovim izborima. Kako gledaju, jel se to priča u Sloveniji? Zašto u Rumuniji standard demokracije je pao u Evropskoj uniji, a evo Le Pen su isto tako stavili u zatvor? Ne ti kažem, mediji u Sloveniji već od COVID-a nadalje, ja ne znam, razmišljam baš da bi u COVID i test svega, već otprilike od COVID-a nadalje, pogotovo je to sad u 22. nadalje, mediji u Sloveniji, svi ovi mainstream, pa mislim da osim možda na radiju, možda Radio Student ima svoj stav i neke web portali, mediji su unisono kao što da bi sve informacije i vjerovatno dolaze samo s jednog centra prema tiskovne agencije. Pjevaju istu pesmu. To je u Jugoslaviji se to desilo pre 80, možda treće, da su svi mediji pevali istu pesmu. Možda se, ali bila je još Mladina koje provocira. Sad i ni Mladina nije toliko. A sad imaš svi medije, ako čitaš Delo, koji je bio neki kvalitetne novine u Sloveniji, ja sam otkazao Delo pre 3-4 godine, baš tak, 22. Pošto ga nisam pošto vidio sam da čitam potpuni agit prop. I neću da ja financiram. To je samo čista propaganda. No, to je i svugde ili svi portali mainstream medija i na internetu ili ako kupiš novine, to je isti copy-paste, iste istine i ja kao dugogodišnji novinar, koji sam i u socijalizmu provocirao i video da kad su stvari postale netransparentne, kad su ovako samo jedan vid, znači šta se kada jednoobraznost se kazalo tome, sad ova jednoobraznost, jedna istina, jedno istinitost funkcionira preko europskih medija. I to je, svugdje čuteš samo, i začute se puno stvari, što se desilo u Rumuniji, dobro, Le Penova i pronacionalistička i tako, ali nijedan nije prihvatio te situacije koliko je Le Penova takva kao što jeste, šta se tamo u osnovi desilo. Mislim i kao što imaju sad sa AfD-ovcima u Njemačkoj, koji pokušaju isto, koji su pokušali prijake, ali nije to zbog toga, pošto su oni desni, pronacionalistički, vrata do Hitlera. Moj stav je da vrata do Hitlera su otvorili već ovi drugi.
jer se ponašajo. Mogu ti kažem jedan provokativan stav gdje se nekaj čitao da je Evropska unija ne sad na neki način uradila što je Hitler radio pre izveznih toliko i toliko godina po Europi sa vojskom. Sad se sve radi samo kapitalom. Pa dolazi do jednoobraznosti. I komentirao sam ovo ne u javnosti, da medijska struktura, recimo, ono što ja mogu pročitati preko medija o situaciji, ne znam, u istočnoj Europi, u ratu, u Ukrajini i tako dalje, isto što su Slovenci mogli pročitati u ratu na istočnom frontu godine 43. Pa isto je. Tad su morali pročitati ono što je njemački PR tadašnji Rajh, četvrtog Rajha, odnosno trećeg Rajha stavio na znanje. Znači sad se vi čitate da Ukrajinci dobro ide, oni osvajaju rusku teritoriju. To je to. Rusija će pas kad tad. I da se Putin boji doći u Istanbul i sve to, mislim. Izvini, ako je to. Zabranjeni su normalno sve ovi ruski mediji. Russia Today im to napravi. Moraš preko, naokolo se može doći. YouTuberi su tu se još može doći, tu još nisu počeli, ali postoji novi zakon koji sad prihvatila Europska unija da treba, baš sad je pre neki tjedan to prošlo, da treba sve ove, da kažem, koji manipulirišu javnost i ne daju prave slike o šta se dešava po svetu, da treba da se ih da se ih sankcionira na jedan ili drugi način. A to gdje smo? To znači, to je potpuno cenzura. A cenzura već polako postoji. Cenzura unutar mainstream medija postoji. Pa nije samo cenzura, vidi. Evropska unija vratila se na dobar stari nacizam. Zato što su oni zabranili rusku naciju da posjeduje bilo šta u Evropi. I ako si Rusin, onda ti uzimaju sve. Znači, nije u pitanje samo ruska država, koja njima sveta. Njima sveta cijela ruska nacija. A to me podsjeća mene na nacizam. Ništa drugo. Pa to su već, dobro, ovo su već počeli ranije i već šta? I ovo je taj period što je Hitler počeo. Time su počeli već i Ukrajinci, da. Kao prvi ovi baltske države su rano počele tim. Apsolutno. Mislim, Slovenija, mislim da toga nema. Slovenci svejedno, Slovenija je jedan, što se unutrašnjih stvari tiče, jedan miks gdje je svejedno ona javnost civilna koja je srušila Janšu, tad pre prošlih izbora, koje je srušila Janšu. Mi smo biciklirali kroz COVID i sve do izbora 2022. Cijele zime smo prekolesarili protiv Janše. Bio sam aktivan u tome. Znači, ja sam rebel, ja ne prihvaćam i Janša mi ide na nerve strašno. Da ti kažem pošteno, ja ne bi ni Putina imao u Sloveniji na vlasti, svakako, ali to ne zna da ja ne razmišljam da možda Putin sasvim dobro funkcionira u Rusiji, pošto je drugi mentalitet, druga kultura. Mislim, ako ga Rusiji vole, to je njihov problem. Isto, da ti kažem pošteno, isto za Vučića. Ako dobije on podršku i ako je provincija u Srbiji toliko jaka sa 70% i on dođe na izborima gore, jebi ga. To je demokratija na kraju, izbori su. Absolutno. Mislim, tako da ti kažem što je moj stav. Kod nas je sad, mislim da koji kod nas je malo smireni, ali ovi gube. Sad bio je referendum, jedni bezveznoj strani, Janša, niko koji je bio liberalan nije šao referendum, ovi od Janša otišli i bio je koliko? 400.000 ljudi je otišlo na referendum preko toga, to je bilo prošle nedelje, i od toga 92% je glasalo za Janšu, što je Janša kazao. Ja. Ostali nisu otišli. 400.000 ljudi je otprilike 25% slovenskih votera. Ali i to nije loše. Na neki način da ćete neku ludu ideju oko penzija za kulturnike, pošto su ovi sa Janše ustanovili da financira vlasnike koji su suviše crveni za njih. Da, dopirnuo si ekonomsku situaciju. Imali smo nakon COVID-a slovenska vlada je uvela nove poreske stavke. Kako je to delovalo na vaš standard?
Da ti kažem ja sam freelance. Zato što Ja. plaće su dosta visoke Gledajte, sa ove strane. na Možda strane. zbog toga, ja ti kažem isto kao što ovdje u Makedoniji kažete da imate koliko, sad prosjek 450. U Sloveniji mislim da je prosjek negdje između 1000 eura. Ali to treba da se zna. To ne kaže da su Slovenci u prosjeku dobro plaćeni. To samo znači da ima jedan segment ljudi oko državnih institucija, oko firmi koji servisiraju državne institucije, nekih direktora, nekih biznismena koji zarađuju, ne znam, 10-15 hiljada eura mesečno. Wow. Da, ali uz to imaš ljudi koji možda pokušaju da prežive sa 500 eura mesečno i to u Sloveniji. Dobro, cene u supermarketima su iste ovde, možda u Sloveniji još nešto jeftinije, pošto su ovi diskonti, Hofer, Lidl je skuplji, ali Hofer recimo koji je isto kvalitetan, Eurospin ima ih puno i oni biju Mercator koji je kao Vero, Išpar koji je isto kao Vero, oni bio sa cenama i negde, ako gledaš, ako dobro kalkulišeš, možeš da izaći. Drugo mogu da ti kažem, ja sam od 97. po statusu, ja sam imam svoju firmu. Mislim, freelancer sam, SP, sa statusom slobodni poduzetnik. Znači, moram sve to da obavljam za sebe svake godine što sve firme. I platim, ja platim porez od prihoda. Ne platim porez od plate. Nije to DOO. To je baš. I ja lično svake godine idu ovi pristojbine za osiguranje, idu gore. Sad recimo ove godine, sad sam ja već na pola u penziji, ali prošle godine je bilo 540 najniža postavka eura. Si morao prvo 540 eura da zaradiš, da počinješ da kupiš, da ideš posle toga da ideš u market da kupiš da nešto da jedeš. Uz to su normalno išli uplatnice i tako. Sad mislim da je oko 570-600 eura bi trebalo da bude, a to može biti više ako ti hoćeš, jer to znači jako lošu penziju. Ja sam srećom radio neke druge stvari ranije. Drugo je to da moraš normalno platiti porez od profita, što, ajde, to nije toliko. Šta bi morao još da kažem? Kakav je standard ljudima koji usporedbi to pre 5 godina? Jel se osjetila ova kriza? Da, osjetila se. Zato što sad imamo sankcije protiv Rusije, ekonomija otišla gore. To sam htio da kažem, cene idu na gore, jako. Da, a cene su otišle gore. Cene, vidi se na cenama da idu na gore, prvo vreme COVID-a, a drugo normalno zbog energenata. Tu se malo blefira. Imamo i dobrog predsjednika vlade koji se dobro pozna energente, jer Golob je bio ranije veliki direktor GNI-a, to znači energetskog poduzeća, jednog od glavnih, i on se zna na sve te stvari, tako da tu pokušavaju da se isporavio, ali svejedno. Drugo što treba da znaš, Slovenija je jako vezana na sad, ove firme koji su preživjele, ranije su bile te firme, su bile nezavisne, funkcionirali smo zbog jugoslovenskog tržišta. Sad su sve ove firme puno manje, ali one funkcioniraju na vezi sa velikim, najviše nemačkim firmama. Pogotovo autoindustrijom. I sad, pošto ide nemačka autoindustrija u Ćorsokak, tvornica automobila u Ćorsokak, tam je odavno otišao. Mislim da su ga kupili Indici posle toga i onda isto ostavili. Kažem ime, za svako ti mogu kažeti neku tužnu priču. Ja mislim da jedna od elektrana kupili su Rusiji, onda ne znam posle šta se sad desilo sa tim. Ne elektrana, železarni su kupili Rusi. Ne znam, Ravne, mislim da su bile Ravne. I tako, sve ove firme kojima se Slovenija ponosila i koje su držali Sloveniju kao tvrdna ekonomija u 80-im, ja ne znam koja je, osim ovih koji sam ti kazao, Krka i Lek, sa lekovima koje malo, ali nastale neke druge firme, jedno kao što sam ti kazao, koje su navezu bile sa ovim nemačkim, ali sad kad nemačka industrija ide ove dole i ovi dole, normalno. Će nestati. Isto je tako i kod nas. Isto će nestati. Ono što sam te htio pitat prije, a sad sam se setio za brisanje istorija. Jel imate takve slučaje gde se briše istorija pod pritiskom Evropske unije? Ne. Tu Slovenija ima svoj odnos do svega. Mislim, tu
tu su i pravim da u Sloveniji ima puno još ovih matorih koji su uticajni i koji svejedno imaju određeni, kao Kučan i sva ova stara ekipa koje ima uticaj. I svakako i tu ovi ljudi reagiraju. Tako da tu jedini čovjek koji pokušava da briše istoriju, to je bio normalno Janez Janša, koji je nalik na to ukrajinsku ekipu. On je u osnovi pokušao da menja istoriju, da izjednačuje teror Njemaca i teror komunista. I svi su isti. Svi su isti, a on se identificira po nekoj ikonografiji tako s domobranima, znači tadašnjom ljudima koji su tada paktirali, pošto su komunisti bili crveni, koji su povodom pritiska katoličke crkve ušli u jedinice koji su bili na kraju prvo u asocijaciji s Italijanima, koji su okupirali određeni dio tada Slovenije, drugog svjetskog rata, onda su bili ispod njemačke vojske. I sad on pokušava nešto izjednačava i pokušava tu da nešto... To se dešava svugde po Jugoslaviji. Da, zato što mi imamo cela retuširane istorije ovdje. I ovdje se knjige, istorijska cepu. U Sloveniji toga... Slovenija je podeljena, što se toga tiče. Ovaj deo koji vjeruje u Janšu, on vjeruje da su se i tokom drugog svjetskog rata i poslije drugog svjetskog rata. Znači domobrani i partizani se... Da su čak domobrani možda bili demokrati, domoljubljivi, koji su malo pogrešili u životu. I bili su sa Nemcima, da. Da. Problem da naš Slovenija nije tako jednostavna. Slovenija ti je 1/3 Slovenije bila ispod Italije od poslije prvog svjetskog rata, Primorska. To je bilo ispod Italijana i oni su bili ispod fašista 30 godina. I njih su, kao što su Grci radili z vama. Ista situacija kao što je bilo kod vas kraj Soluna. Trst i Solun su jako lako usporediti. Jedino što Italijani nisu I tad su poslije prvog svjetskog rata u 30. 20. godinama, kad su slidi fašisti na vlasti, počeli teror nad Slovencima, isto kao što se kasnije desilo sa Grcima. Tad su se Slovenci počeli masovno da se seljavaju. Granica je bila Trsta. Granica Postojne recimo bila je još talijanska. Tako su se seljavali preko u Sloveniji ono što je tad bilo. Tako da Primorci mrze fašizam, bilo koje oblici. I bili su, i crveni su potpuno. Drugo, treba da znaš, glavni grad Slovenije, Ljubljana, bio uvek grad revolta i sad je. I to nikad nije prihvatio desnicu i grad tokom kad prvo su ga Italijani okupirali, i bilo je toliko revolta i partizanstvo gore dole, da su oni Ljubljanu bodljikavom žicom i minama i stražnim stolpima 2-3 izlaze iz Ljubljane kontrolom. I Njemci su isto, pobuna u Ljubljani je ostala. I znači Ljubljana je ostala neki pobunjenički grad koji ne prihvata niko na vlasti. Znači Golob, ova ekipa ne menja, pokušava normalno poslije kad je došlo do kraja drugog svjetskog rata i završio se čak u Sloveniji, još do 15. maja se tamo su bile, pošto su izlazili ustaši tako prema Amerikancima, su bile bitke. I kad se sve ovo završilo, niko u Sloveniji, pogotovo Ljubljana je primorska, niko neće prihvatiti da jer su se tada dolazili normalni masakri nad domobranima, ustašima i to, ali niko neće prihvatiti sad da se izjednačuje jedne i druge. A sa druge strane, ako pričamo o tom, to se radilo sa kolaborantima. Zato ima i 25% podrške. Ne, sa kolaborantima se isto radilo u Francuskoj, Italiji na kraju, tamo kad je levičarska frakcija pobjedila Mussolinija, ne znam koga sve su italijanski partizani, znači dešavalo u Poljskoj, dešavalo se to po Europi. Znači, da, i ovdje se dešavalo i sad su oni isto na sad je neki što se toga tiče, ja mislim da taj stav da su svi isti, to nije. Da ti kažem, komunizam Sloveniji, ja ti kažem odvojeno, ovaj socijalizam Tito u Sloveniji je bil najmekši.
koliko znam, koliko sam sve čitao što se sve dešavalo u Srbiji i dole, Slovenija je uvijek, ne znam, preko Kardelja, ne znam, uvijek bila najliberalnija. Da kažem, najkapitalističnija što se toga, i najviše si mogao da se uradi. Radio Student je počeo da radi 69. posle ovog talasa demonstracija. Radi od 69. i tamo se proteste u Jugoslaviji. I ustanovio ga je Stane Dolanc da bude, znaš, možda za njega političar, milicajac jugoslovenski, kao što je bio u prošloj Jugoslaviji isto milicajac Slovenac, u Aleksandrovoj, interesantno, i da budu slovenski studenti bolje informirani. Oni nisu sasvim dugo radio, ali tamo se uvukla scena, i niko ih nije, prvo su bili na srednjem talasu i niko ih nije uzeo baš ozbiljno, ali oni su već od početka stvarali. Ako je bilo prejako, oni su došla menjanje ekipa, ali ljudi su se vratili posle 3-4 meseci i Radio Student koji bi neko. Kad se tiče sa radija, za kraj, ti si jako svestan o muzici, znaš, imaš iskustvo sa makedonskim muzičarima. Kakav je tvoje mišljenje za makedonske muzičare? Ovo je totalno različna tema, ali u tvojoj je baš srži. Ja mogu da ti kažem da problem, mislim da je malo digitalno doba malo uništilo produkciju u Makedoniji, koliko ja osjećam. Da ti kažem, u romskoj muzici, koji sam ekspert, ja sam muzički urednik i za romsku emisiju, baš u centru radijskom u Sloveniji, baš što se romske muzike tiče, osim nekoliko duvačkih orkestra koji su i tako od ranije, sve ostalo, ali to je s romskom muzikom dosta isto po Europi, sve ostalo vratilo se u romsku zajednicu, jer Romi su pragmatičari, ako ne ide vani, onda ostaju tamo gdje su pare, normalno. Što se tiče ostatka, imaš stvari koje su jako interesantne, kao što je ovo novočargijsko gibanje i tako izvođača, ali se mi čini, koliko pratim i dobijem informacije, to je bilo jače pre 10 godina. Problem je sad digitalizacija društva, to je sasvim odvojen problem. Kako ti pređeš? A drugo, da ti kažem, jednostavno je bilo makedonskim grupama, kad je bila još neko veće tržište, kad si ti mogao lako svirati u Zagrebu ili Ljubljani, a sad su se malo granice zatvorili. Znam da Mizari dođe u Ljubljanu, bio u Ljubljani. Ljubljana, mislim da možda je bila, nije bila. Jednom je bila u Sloveniji, primetio sam je, znači, a sviraju ranije kad su neki ovakvi koji su kod vas značajni svirali, tu nije, bio je, komunikacija je bila puno bolja. Možda neka alternativa, kao što su Foltin ili nešto tako, sve ove ekipe imaju neku alternativnu mrežu. Znam da se tu plete i glede potom Pina koji login rade, pletu se neke mreže, ali to je samo jedna od mreža koji ja ne osjećam. Možda sad samo kritički kažem da sam ja u matoriju, da klinci od 25 godina, da im sve jako dobro funkcioniše i da su to neke, ne osjećam koliko, ali dobijem informacije da bi puno Makedonaca prelazilo. Sad za ovo moje generacije, ko sam ja pratio, ja samo vidim da mi ljudi odlaze. Kao što Ferus otišao, Kočo je već ranije otišao, ne znam, Milan Zalko otišao. Znači, vidim kao ljudi s koji sam sarađivao puno, koji su čak neki bili mlađi od mene, Ferus ne, ali Milan Zalko svakako, da su prosto odjednom, baš vidiš, i ovaj. Tako da, mislim da u nekim 90. godina oni su puno uradili u evropskom formatu. Onda je tu malo sve zastalo i interes u etnoj muzici za Balkan se malo obustavio i onda su se vratili oni k svojoj primarnoj djelatnosti, koliko su bili dobri. Tako da, moj stav je da je bilo sve to dosta jače pre nekih 10-20 godina, možda to generacijski, da ja čak ono što sam i makedonske grupe gledao, vidio sam, ovi su mi bili interesantni, sad se ne sjećam imena, mlada grupa ovdje iz Skopja, znam da je bio od ovog Zlatanova sin,
svira sa njima strunske instrumente. Da, Sad ti mi ne izađe ime grupe, ali oni nisu došli do Ljubljane, nešto su svirali po Evropi. Ono mi je bilo interesantno. Tako da informacije teže dolaze, možda samo informacije teže da dolaze i ono što sam vidio na Pinu, ne znam, posljednjih 4-5 godina, bile su 2-3 makedonske grupe koje su mlade, koji su mi činili interesantne. Tako da moj komentar je možda da nisam uspio da dođem do svih informacija. Da. Petar, ja vam ti se zahvaljujem puno na tvoje vreme, što si došao da budeš moj gost. Imao sam jako interesantan razgovor s tobom i nadam se da kad ćeš doći sljedeći put da budeš moj gost opet. Pa dobro, ako ti je u redu, ako ti je interesantno što sam pričao, pošto, da ti kažem, stari, možemo puno da pričati, vraćati se vremenima unazad. Da, možemo se vremenima unazad. Obično sad moderni format je takav da limitiramo vreme na nekih 40 minuta, a to je neko novo vreme koje namećete neke... Da ti kažem, pošteno, ja kad gledam podcaste, ako su duži od 40 minuta, ja ne gledam tamo 25 minuta, 30 mi je ok format, to ja pratim. I da držimo razgovor sužeti i što da bude kvalitetniji. Ja vam se zahvaljujem što si bio moj gost, a nadam se da ćeš biti u budućnost opet, da ćeš nam biti dragi gost i želim ti dobro zdravlje, da često dolaziš s nama, pa onda se vidimo u nekoj drugoj prilici. Pa svakako, kažem, to je već offline, nadamo, sad sam našao neki dobar, super jeftin apartmančić gore na taj ostrvo, što mi omogućava da sam više dana ovdje. I tamo mi je super, dobar, apartmančić je cool i oko apartmana su sve radnje, ne znam, funkcionalno je, logističko je sve ok, tamo ima sve. Odlično. Tako da je meni ok. Ranije sam bio tu ferijalnu, koje je ferijalnom dolazio sam ferijalni, koje je baš išao putem socijalističkih firmi, sad sam vidio kraj, razbijeni prozori, ne znam, malo... Ima i dobar restoran tamo. To znam, Domino, da. Drago mi je što me sledevte ovo interesan razgovor. Je bio interesan za tebe? Da, apsolutno, za Evropska Slovenija. Možda sam malo suviše skakutao gore dole? Ne, super, meni je bilo super i jaz se nadam, дека ви имавте исто така добро, не слушавте онака добро како што ја го слушав нашиот гостин. Он ќе ни биде иден, ќе ја кажуваме вистината овдека овој пат за Словенија и се надевам идниот пат исто така, за да вие можете да дознаете вистината која апсолутно не се кажува на нашите мејнстрим медиуми и надвор од тоа лудило кој се вика е безалтернативен ЕУ пат. Ви благодарам на сите вас и ви посакувам се најдобро.